سلاوان نشم جنك دجي لشكرين روسي دردكبا سروككي قهرمان برهفکرنا تقمنین خومالی لسرانسری جیهان خلق بری خوددن مدیان جواکی داکو دیمن راست و راست ین ناکوکین لوکراینای دقومن ببینن و پار و بکن. Social media is clearly Medya civakî tivê pevçûn vekî çek tête bikarînan. YouTube artî propagandên Rûsî hewl didin medya civakî bikarbînin da ku hêrîşa Rûsyayê reva bikin. Ukraynî jî medya civakî bikartînin da ku çalakiyên xwe yê berxwedanê eşkere bikin û hewl bidin civaka navnetewî dijî Rûsyayê rê bixin. Heta niha bandorek mezin jî kiriye. هن کمپانیین تکنولوژی هنه کو جی قیران دن فیر بونه کو بلس پیج وچونه فیسبوک گوگل و یندن کو بلاف کرنا زانیارین خلط لسر روسیای بلوک کرنه بقدغه کرنا مدیاین پشگرین دولتی او دهن روشانده همی رکلامین روسی لسر کاروبارین وان آستان کرنه هن جوانا پیگری ورگرتنه جبو کم کرنا ضرر و زیانی لسر اوکراینیان با نمونه دانانا رمزین راستو خو لسر انستگرام یان جی رش کرنا زانیارین هاتوچوی لسر اپل و گوگل. There's a tension now. نها آلوزی ناوبراوان کسان ده هیا کو جوان دخوازن لزه بکن ده همان دمه دا هن کسین دن جوان دخوازن کو هایش خو هبن و بزاون درست بکن. حیانها خویا دکه کو کمپانیین تکنولوژی لروسیا دمینن یان جی حول ددن وی یکی بکن هرچنده کمپانیا اپل فروتنا آلاوین خواه جبو روسیای راوستاندیه و برنامه این میدیا دولتی جه اپستور درخستیه لی به تمامی جوالات را نکریه و گوگل جی آستنگ نکریه پلی جی فروشگهین برنامانن جاودیر دبیجن دوی کمپانیین تکنولوژی هاج خو هبن او بگیری دستور و یاساین خوبن نتنه لدور پیشنیارن دولتان کار بکن. The companies are going to need, I think, to look for ways. Ez bêjim ew kompanya dê ji aliyekî ve hewl bidin Rûs amûrên wan bikarbînin û ji alî din ve jî di giwaşin hikûmetê servan hebe ku ew amûr bû Rûsan berdest nebin. روژا هینه کرملینه بکار اینانا فیسبوک و تویتره بو هفوالاتیان دجوار کر. How do we ensure that Em dê çawa piştrast bikin ku rêya gehiştina zanyarî û azadiya ramanê vekirî be û te heman demê de jî em hikûmet kompanî digel zererên wê serederî jî bikin. دما کو روج دگوهره دانستاندن لسر رولا مدیای جواکی جی دوی پفچونه دا وی بگوهره.